салом сомими арҷуманд, шарҳи таҳввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафта аз студияи марказии радиои муҳоҷир мустақиман мешунавед. хабаргузории Невский новости бо истинод ба раёсати вазорати корҳои дохилии Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград хабар дод, ки шаби 23 ба 24 январ ҳангоми амалиёти боздошт дар кӯчаи Будапешти шаҳри Санкт-Петербург як шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расида, ду афсари пулис захмӣ шуданд. бино ба фарзияи полис, афсарони полис барои тафтиши маълумот дар робита ба фурӯши маводи мухаддир дар ин манзили шаҳрванди Тоҷикистонро куфтанд, вале ӯ ҳарду корманди полисро латукуб кардааст. баъди ин байни онҳо чӣ гузашт маълум нест, вале ба гуфтаи полис яке аз кормандонаш барои кӯмак ба муҳоҷири тоҷик ёрии таъҷилиро даъват кардааст, вале ин шаҳрванди тоҷик дар бемористон ҷон додааст. ҷинояткори эҳтимолӣ кормандони полисро дар ҳолати мастӣ аз маводи мухаддир пешвоз гирифт ва рафтори номуносиб дошт. ҳангоми боздошт ӯ бо оринҷаш ба сари як корманди полис зад ва ин афсар дар натиҷа аз зинаҳояҳо афтид. ӯ ҳамчунин бо мушт ба чакаи чапи корманди дуюми полис задааст. ҳарду афсари полис ҳоло таҳти назорати табибон қарор доранд. ҳангоми боздошт як корманди полис барои кӯмак ба ҷинояткор ёрии таъҷилиро даъват кард. баъдан маълум шуд, ки вай дар бемористон ҷон додааст. хабар додааст Невский новости. ҳамлаи муҳоҷирон ба кормандони полис дар Русия ба сари худ ҳодисаи нодир аст ва маъмулан дар ҳолатҳое рух медиҳад, ки кормандони полис хеле аз ҳад бигузаранд. гузашта аз он дар ин ҳодисаи ахир, ки дар кӯчаи Будапешти шаҳри Санкт-Петербург рух дод, дар муқобили муҳоҷири тоҷики бесилоҳ ду афсари полис истода буд, навиштааст сомонаи ахбор. муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон дар саҳифаи фейсбукаш хабар дод, ки писари 19-солааш Ҳоҷи Акбар Одинаев 5 рӯз боз дар Москав беномунишон шудааст. ӯ рӯзи 19 январ бори охирон бо апаш тамос гирифта гуфтааст, ки барои дуруст кардани санадҳояш бояд аз марзи Русия гузарад. баъди ин дар бораи вай маълумоте надорем, гуфтааст Маҳмурод Одинаев ба нашрияи интернетии Ахбор. дар суҳбат бо радиои муҳоҷир бародари гумшуда Азаматулло Одинаев иброз дошт, ки дирӯз 24 январ ба шӯъбаи полиси Москав оиди бедарак шудани бародараш ариза навиштанд. аз рӯи гуфтаҳои номбурда дар полис низ ягон маълумоте дарёфт накарданд. худи муовини раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ангезаҳои сиёсӣ доштани бедаракшавии фарзандашро ба Ахбор гуфтааст. аз рӯзе ки ман номзадиамро ба интихоботи парлумонӣ пешбарӣ кардам, доим таҳти фишор қарор дорам, ҳам худам ва ҳам наздиконам. намояндагони гуногун аз мақомот маслиҳат медиҳанд ба ман, ки ба ту чӣ дар кор буд иштирок дар интихобот. бори охир бо писарам Ҳоҷи Акбар пеш аз соли нав суҳбат доштам. мегуфт, ки ҳис мекунад, ки касе аз қафояш таъқиб карда истодааст, гуфт Одинаев дар суҳбат бо Ахбор. наздикони Ҳоҷи Акбар Одинаев аз ҳамаи онҳое, ки дар бораи куҷо будани ӯ маълумот доранд, хоҳиш мекунанд, ки бо телефони бародараш Азамат хабар диҳанд. рақами телефони бародари Одинаев Ҳоҷи Акбар 8925 299 91 20. хабарҳои ҷамъбасти ҳафтаро мустақиман идома медиҳем. тибқи охирон маълумот дар ҷумҳурии мардумии чин 26 нафар қурбонии зукоми нави коронавирус гардиданд. шумораи қурбониҳои ин вирус рӯз аз рӯз зиёд гардида истодааст. шумораи нафарони мубтало шуда ба ин вирус ба 853 нафар расидааст. ҳодисаҳои асосии сироят ва марг дар вилояти Ҳубей рух медиҳанд, ки дар яке аз шаҳрҳо Вуҳан вирус бори аввал пайдо шудааст. як сокини 80-солаи Ҳубей низ қурбонии ин вируси марговар гашт. бино ба иттилои Чина Ньюс, шахси дигаре дар Сухя дар 430 километри аз сарҳади Русия ҷон додааст. мақомоти Роспотребнадзори Русия аллакай ба сайёҳони рус маслиҳат доданд, ки аз сафар ба Чин худдорӣ кунанд.
дар робита ба сар задани коронавируси нав мақомоти чин ба 8 шаҳр алоқаи нақлиётро маҳдуд карданд. тибқи маълумотҳои дигари пахш шуда дар расонаҳо шумораи шаҳрҳои пӯшида ба 10 адад мерасад. ҳамин тариқ беш аз 29.2 миллион нафар сокинони музофоти ҳубеи чин дар як ҳолати изтирорӣ монда вуруд ва ё хориҷ шудан аз ин музофот муваққатан манъ шудааст. берун аз қаламрави чин ва минтақаҳои маъмурии он 11 мавриди сироятёбӣ ба қайд гирифта шудааст. онҳо дар иёлоти муттаҳидаи амрико, ҷопон, Кореяи ҷанубӣ, Таиланд, Сингапур ва Ветнам мебошанд. созмони ҷаҳонии беҳдошт чунин мешуморад ки бар асари сарзадани вирус дар чин вазъияти фавқулода эълон кардан ҳанӯз барвақт аст. хотиррасон мекунем ки бино ба сарзадани коронавируси нави хатарнок мақомоти тоҷикистон низ ба шаҳрвандон тавсия доданд ки то як вақти муайян аз сафар ба ҷумҳурии мардумии чин худдорӣ кунанд. ҳамин тариқ алоқаи ҳавоӣ байни тоҷикистон ва чин низ муваққатан қатъ гардид. дар як ҳафта 4 маротиба хати парвози мустақим байни душанбе ва шаҳрҳои чин сурат мегирифт ки ҳоло парвозҳо то 5 феврал қатъ гардиданд. дар охири ин ҳафта дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия 2 нафар бо гумони пайдоиши нишонаҳои коронавирус дар баданашон бистарии бемористон гардиданд. тибқи иттилои расмии нафарон аз майдони ҳавоии Пулковаи шаҳри Санкт-Петербург ба беморхонаи сироятӣ интиқол дода шуданд. онҳо мусофирони хатсайри Шанхай Санкт-Петербург буданд. хотиррасон мекунем ки дар ҷумҳурии мардумии чин вируси нави хатарноке авҷ гирифтааст ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. ҳама кишварҳои олам дар фурудгоҳҳои худ ҳолати санитарии карантин эълон карда мусофироне ки аз чин ворид мешаванд дар фурудгоҳҳо мавриди ташхиси саривақтии табибон қарор мегиранд. то ба ҳолати рӯзи 22 январ тақрибан 20 нафар беморони сироятёфта аз коронавирус дар ҷумҳурии мардумии чин вафот карданд. тибқи омори ахир ҳолатҳои пайдоиши ин вирус дар Таиланд, ҷопон, Кореяи ҷанубӣ, иёлоти муттаҳидаи амрико, Ҳонг Конг, Тайванд, Макао маълум гардидааст. рейди кормандони пулис дар якҷоягӣ бо нерӯҳои махсуси шӯъбаи минтақавии гвардияи миллии Русияи навбат дар вилояти Оренбурги Русия ҷараён гирифт ки 26 нафар муҳоҷирон дар пайи он дастгир шуданд. пулиси вилояти Оренбурги Русия рейди мазкурро ба назорати иҷрои қонунгузории оиди муҳоҷирати меҳнатӣ дар ҳудуди Русия маънӣ дод мекунанд. гуфта мешавад ки муҳоҷирони боздоштшуда аз кишварҳои Осиёи марказӣ буда дар сохтмонҳои гуногун дар ҳудуди вилояти Оренбург ба фаъолияти корӣ машғул буданд ки аксари онҳо патент ё худ иҷозатномаи кор надоранд. қисми дигари онҳо ба надоштани варақаи қайди маҳалли истиқомат ва ё муҳлати гузаштаи аснодашон муттаҳам шуданд. нисбати ҳамаи муҳоҷирони боздоштшуда парвандаҳои ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба судҳо ирсол карда шудаанд. дар соли 2019 дар додгоҳҳои вилояти Волгогради Русия бошад нисбати 285 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ҳукми ихроҷ аз ҳудуди марзиву маъмурии Русия содир гардидааст. тафтиш ё худ рейди мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Волгоград ин ҳафта низ сурат гирифтааст ки натиҷаи он ба ихроҷи 11 шаҳрвандони кишварҳои Озарбойҷон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон сабаб гардидааст. хабар доданд дафтари матбуотии пулиси вилояти Волгогради Русия. мақомот чун ҳамешагӣ шаҳрвандони хориҷӣ ихроҷшударо дар вайрон кардани қоидаҳои будубош дар ҳудуди марзиву маъмурии Русия гунаҳгор донистаанд. тибқи нақшаи мақомоти пулиси вилояти Волгоград рейди оиди доздошти муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар ин вилоят то охири моҳи январ идома хоҳад кард. хабарҳои ҷамъбастии ҳафтаро мустақиман идома медиҳем. ин ҳафта мақомоти вилояти Белгороди Русия хабар доданд ки дар асоси қарори додгоҳ 182 нафар шаҳрвандони хориҷиро аз ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия ихроҷ намуданд. тибқи иттилои хадамоти федералии иҷрои Русия шаҳрвандони хориҷӣ аз кишварҳои гуногун аз ҷумла аз Украина 44 нафар, Ӯзбекистон 42 нафар, аз ҷумҳурии Ветнам
17 ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон 10 нафар буданд. ҳамчунин шаҳрвандони кишварҳои Арманистон, Молдова, Озарбойҷон, Нигерия, Чин, Афғонистон, Ҳиндустон, Гвинея ва ҷумҳурии Чад низ дар рӯйхати ихроҷшудагон қарор гирифтанд. шумораи умумии хориҷиҳои ихроҷшударо мақомоти вилояти Белгороди Русия 182 нафар мегӯянд ки аз ин шумора 18 нафарашон занон буданд. нозирони хадамоти федералии иҷрои Русия нафарони ихроҷшударо аз фурудгоҳҳои Москав ва шаҳри Воронеж ба ватанашон интиқол доданд. ин ҳафта дар як бинои истиқоматӣ дар вилояти Томски, Русия сӯхтор ба амал омад ки ҷони 11 нафарро бурд. идораи минтақавии вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Русия хабар дода буд ки сӯхтор дар яке аз биноҳои якгӯшёнаи таҳтагини сохти қарни гузашта дар деҳаи Приличумиски, ноҳияи Асиновски, вилояти Томск ба амал омадааст ва дар натиҷаи он 11 нафар ба ҳалокат расиданд. қайд карда шуда буд ки сӯхтор соати 12:05 шаб ба вақти маҳаллӣ ба вуқӯъ пайвастааст ки ҳудуди сӯхтор тибқи маълумоти пешакӣ 208 метри мураббаъро дар бар гирифта буд. хадамоти наҷотбахш ҷасади 11 нафарро дар ҷои ҳодиса дарёфт карда буданд. 2 нафари дигар бошад тавонистанд аз ин фалокат ҷон ба саломат баранд. тибқи иттилои мақомоти маҳаллӣ, ин бино аз ҷониби як ширкати чинӣ ба иҷора гирифта шуда буд ки дар он шаҳрвандони Чин, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон зиндагӣ мекарданд. тибқи маълумотҳо фавтидагон ҳамагӣ шаҳрвандони Ӯзбекистон буданд. давоми ин ҳафта мақомот дар назди фурудгоҳи Дамадедови вилояти Москави, Русия ҷасади як ҷавони 29 солаи тоҷикро ёфтанд ки ронандаи такси шуда кор мекардааст. гуфта мешавад ки аз дохили нақлиёти иҷоравии ин шаҳрванди Тоҷикистон чанд адад қуттиҳои холишуда аз нӯшокиҳои қувватдиҳанда ёфт шудааст ки тахмин меравад аз нӯшидани зиёди чунин нӯшокиҳои қувватбахшанда дили ронандаи ҷавон бардошт накарда аз кор мондааст. аз шахси фавтида мақомот ном набурданд ва танҳо ҳамин маълум аст ки ӯ шаҳрванди Тоҷикистон буда 29 сол дорад ва ба мусофиркашонӣ машғули кор будааст. идомаи хабарҳои ҷамъбастии ҳафтаро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. дар соли таҳсилии 2020-2021 Русия аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба шаҳрвандони Тоҷикистон 630 квота барои таҳсил дар донишгоҳҳои Федератсияи Русия ҷудо мекунад. дар ин бора ба хабарнигорон сафири Федератсияи Русия дар Тоҷикистон Игор Лякин-Фролов ин ҳафта хабар дода буд. ба гуфтаи сафир, ин аз бузургтарин квотаҳоест ки ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дода мешавад. имсол чун соли қаблӣ Федератсияи Русия ба шаҳрвандони Тоҷикистон барои қабул ба донишгоҳҳои Русия 630 квота ҷудо кард ва ҳамаи ин ҷойҳо аз ҳисоби буҷети давлатии Федератсияи Русия пардохт хоҳанд шуд, иброз доштааст сафири Русия дар Тоҷикистон. таъкид гардидааст ки ин далели возеи ҳамкориҳои судмандии Тоҷикистону Русия мебошад ки дар доираи шарикии тарафайн ба ҳамгироии амиқ амалӣ карда мешаванд. ихтисосҳое ки дар он квота барои таҳсил дар донишгоҳҳои Русия ба шаҳрвандони Тоҷикистон имсол пешниҳод мешаванд бештар техникӣ буда, ҳамчунин самтҳои аграрию иқтисодиро низ дар бар мегиранд. дар рӯзҳои ахири ин ҳафта дар шоҳрои Нурсултон Петропавловск дар ҳудуди ноҳияи Бурабайски ҷумҳурии Қазоқистон як автобуси мусофирбари ҳомили муҳоҷирон ки аз Русия ба Тоҷикистон равона буданд бо сабабҳои техникӣ аз кор монд. автобуси мазкур дар масири Сургут Душанбе ҳаракат доштааст, хабар дода буд дафтари матбуотии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Қазоқистон. мусофирин ки дар шоҳрои касногузари Қазоқистон дар монда буданд ва аз хунукии ҳаво азият мекашиданд, бо кӯмаки мақомоти полис ва хадамоти наҷотдиҳӣ як қисмашон дар хобгоҳи мактаби интернат ва як қисми дигарашон дар бинои коллеҷи техникии Шучинск ҷойгир карда шуда буданд. дар дохили автобуси мазкур 29 нафар мусофирин қарор доштанд ки аз инҳо 4 нафарашон занон ва 1 нафар кӯдак низ будааст.
این هفته در شهر سنت پتربورگ روسیه یک مهاجر کره تاجیک از بینای بلندوشانه افتیده به هلاکت میرسد. بنا به اطلاع یک شهروند 24 ساله تاجیکستان از قوت ابدومی بینای ساختمانش ناتمام مجموعه استقامتی سیتی افتاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. سامانه خبری اخبارکام از قول مسئولین شرکت ساختمانی سیتی نوشته بودند که جوان هلاک شده به شرکت مذکور بهر جستجوی کار آمده بود و تا حال معلوم نیست که این جوان چگونه به قوت ابدوم بینای استقامتی ساختمانش ناتمام برآمده و در چه حال از بالا به زمین سرازیر شده است. حادثه مذکور در کوچه کامندانسکی شهر سنت پتربورگ در تاریخ 21 ینوار سال جاری رخ داده است. طبق معلومات پلیس جوان هلاک شده در حدود مرزی و ماموری روسیه قانونا بود و باش و کار میکرده است. ادامه خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. در 3 سال اخیر شماره آدمان قابل کار در سنت پتربورگ روسیه 90,000 نفر کم شده است. شهرداری سنت پتربورگ میخواهد با جلب کارگران خارجی این مشکل را حل کند. در مشورت شهرداری سنت پتربورگ که این هفته دایر گردید هنگام بررسی دورنمای رشد اقتصادی و اجتماعی شهر تا سال 2035 تمایل ناگوار برای بازار مهنت در پایتخت شمالی روسیه به نظر مقامداران رسید. ضرورت جلب کارگران خارجی به سمت‌های علاهیده از جمله فعالیت اقتصادی و اجتماعی هنگام تهیه دورنمای ذخیره‌های مهنتی شهر از جانب مسئولین ارزیابی گردیده است. در اطلاع داده شده بود تا حال حاضر شهروندان خارجی تنها 4% قوه کاری سنت پتربورگ را تشکیل می‌دهند. چون این به نظر می رسد که اکنون حصه کارگران خارجی افزایش می یابد و برای عوض کردن قوه کاری در سالهای آینده تا 100,000 مهاجران مهنتی جلب کرده می شود. طبق اطلاع کمیته مناسبت‌های بیرونه و تطبیق سیاست مهاجرت شهر سنت پتربورگ در 10 ماه سال 2019 به پایتخت شمالی روسیه 327,000 شهروند خارجی رفتند که آنها هدف ورود خود را در کارت مهاجرتیشان کار نشان دادند. و گفته مقامداران مشکلات جدی در آن است که تنها 199,000 نفر آنها پتنت برای فعالیت مهنتی گرفتند و خلاص که در نتیجه به بودجه شهر 4.8 میلیارد روبل کم مبلغ وارد گردیده است. ابراز داشتند مسئولان در مشورت شهرداری سنت پتربورگ. در ناحیه کراسنوگواردیسکی شهر سنت پتربورگ روسیه تاریخ 21 ینوار اسفندیار اکراموی 13 ساله را با اتهام مساعدت به تروریسم برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفتند. بنا به فرضیه تفتیشات اسفندیار اکراموف مبلغ داعش بوده ماه نوامبر سال 2015 دیده دانسته با راه صحبت متقاعد ساختند و شیوه های دیگری تاثیر روانی 2 شهروند تاجیکستان که سال تولدشان 1990 را برای سفر به سوریه جهت اشتراک در عملیات جنگی از جانب داعش مایل کرده است. در این باره اخبارکام خبر داده بود. ایدار کننده دولتی ابراز داشته است که اکراموف با جنگیان در سوریه تماس داشته است و یک برادرش هم برای عضویت در گروه تروریستی تحت جستجوی قرار دارد. بنا به اطلاع اسفندیار اکراموف شهروند روسیه بوده سالهای 2006-2008 در صف نیروهای هوایی روسیه در ولایت تولا خدمت کرده است. سال 2019 با قرار دادگاه‌های ولایت سمره روسیه 767 نفر خارجیان به وطنشان اخراج شدند که مهلت ممنوع الورود آنها به روسیه سالهای گوناگون را در بر می‌گیرد. از شماره عمومی خارجی‌هایی که طریق دادگاه‌های ولایت سمره از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه اخراج شدند 370 نفرشان با مبلغ‌های خود چپتای طیاره خریداری کردند. گفته می شود که همه خارجی های اخراج شده مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای مرکزی بوده. آنها بیشتر در رعایت نکردن قاعده های بود و باش به داشتن پتنت به فعالیت کاری مشغول شدند و با به انجام رسیدن مهلت بود و باششان در روسیه ترک این کشور را نکردند جریمه و اخراج گردیدند. سال 2019 تقریباً 498,000 شهروند خارجی شناسنامه‌های روسیه را به دست آوردند که نسبت سال 2018 84% زیاد است.
طبق گزارش سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در سال 2019 44,700 شهروندی تاجیکستان شهروندی روسیه را قبول کردند. اگر در سال 2018 269,000 نفر شهروندان خارجی شهروندی روسیه را پذیرفته باشند، این شماره در سال 2019 به 498,000 نفر رسیده است. اکثر آنهایی که صاحب شهروندی روسیه گردیدند این اوکراینی ها می باشند که شماره اشان تقریبا به 300,000 نفر می رسد. در مقام دوم شهروندان قزاقستان با شماره 50,500 نفر می ایستند. شهروندان ازبکستان که صاحب شناسنامه‌های روسی گردیدند 19,400 نفر گفته می شوند. شهروندان قرقیزستان 9,300 و شهروندان جمهوری ترکمنستان 1,400 نفر صاحب شناسنامه‌های روسی در سال 2019 گردیدند. اینچنین قید کرده می شود که در سال 2019 234,700 شهروندان خارجی اجازتنامه استقامتی موقتی 182,000 اجازت برای اقامت گرفتند. یادآور می شویم که قبلا در روسیه قانون‌های مهاجرتی عاید حقوق و عهده‌داری‌های مهاجران کاری تکمیل داده شد که گرفتن شهروندی را برای متخصصان خارجی ساده می گرداند. ادامه جنبستی خبرهای هفته را مستقیما شنیده ایستادید. وکیلان دومای دولتی روسیه روز 23 ینور در جلسه عمومی قانون را قبول کردند که به دانشجویان خارجی که در فدراسیون روسیه تحصیل میکنند به دریافت اجازه مخصوص حق کار را میدهد. مؤلفان این تشبوس اعضای شورای فدراسیون و وکیلان دومای دولتی با سروری والنتینا ماتیوینکا و ویاچسلاو ولودین بودند. تغییرات به قانون فدرالی درباره مقام حقوقی شهروندان خارجی در فدراسیون روسیه وارد کرده شد. مؤلفان تشبوس قید می‌کنند که طبق تغییر وارد کرده اجازه کار به دانشجویان داده شد که از خارج کشور آمده در روسیه تحصیل دارند. رئیس دومای دولتی روسیه قید کرده است که لایحه قانون شغل را برای دانشجویان خارجی آسان‌تر خواهد کرد. آنها در اساس شرطنامه مهنتی یا شرطنامه حقوقی شهروندی می‌توانند آسان‌تر و زودتر کار مناسب پیدا کنند. رئیس دومای دولتی روسیه همچنین ابراز داشته است که تغییرات به حل مشکلات تأمین کاری دانشجویان خارجی کمک می‌کند و آن امیدواری برآورده است که شماره شهروندان خارجی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند حداقل 2 برابر افزایش خواهد یافت. سیستم نو نظارت پررای ویدیویی با شناخت چهره برای معین کردن شخصیت مهاجران در متروی مسکو راه اندازی می‌گردد. در این باره شهردار مسکو سرگئی سابیانین ابراز نظر کرده است. سیستم شناخت چهره که علاقه ثمره خود را نشان داده است به نقشه گرفته شده است که تا 1 سپتامبر سال روان پررا مورد استفاده قرار بگیرد. ما باید امکانیت‌های را به کار بریم که نقطه‌های فعالیت غیرقانونی مهاجران تحلیل، نظارت و معین کنی شخصیت آنها، پیشگیری جنایت و جنایتکاری و نظارت تنظیم شهر به خطر را پررا در دست داشته باشیم. ابراز داشته است شهرداری مسکو. با گفته مقامات سیستم نو نظارت ویدیویی شهر به خطر شخص را از روی چهره در دوام 1.5 ثانیه می‌تواند معین کند. یادآور می‌شویم که قبلا نیز خبر داده شده بود که روسیه مسئله جاری نمودن سیستم خود معین کنی و یا شناخت همه خارجی ها را روی دست گرفته است که آن به یک مخزن عمومی مانند بوده معلومات نفران خارجی را از روز وارد گردیدنشان به حدود مرزی و مأموری روسیه در این مخزن در بر میگیرد و از روی این کامراهای نظارتی شهری به خطر در مترو، جایهای جمعیتی، فرودگاه‌ها و باغ و گلگشت‌های مسکو می‌توانند نفر خارجی را به طور خودکار در دوام 1.5 ثانیه معین کنند. قرقیزستان و تاجیکستان با تبادل دو قطعه سرحدی را پیشنهاد کرد که اینها قطعه ارتک استی در دهه اکسای ناحیه بدکند و سمرقندک در دهه سمرقندک می باشد. خبرگزاری آزیا پلیس با استناد به منبع خود خبر داده بود که جانب تاجیکستان عین زمان پیشنهاد جانب قرقیزستان را بررسی کرده ایستاده است. آزیا پلیس همچنین از قول ساکنان دهه سامانیان اسفره می نویسد که در این دهه بیش از 200 خانواده موجود است.
در این مکان بیش از 600 تا 800 نفر تاجیکان زندگی میکنند. اینچنین در دهه سومونیون بیش از 300 قطعه زمین به ساکنان تقسیم کرده شده است. وقتی که صاحبان این زمین ها میخواهند به ساختمان منزل شروع کنند، مناقشه ها سر می شود. درباره مبادله این قطعه ها معلومات نداریم. به ما گفتند که گفت و شنیدها تا 15 فوریه ادامه خواهند کرد، گفته است منبع آزیا پلوس. در همین حال رادیوی آزاتک به استناد به نماینده حکومت قرقیزستان خبر میدهد که قطعه ارتک استی در دهه کوکتوش ولایت بودکند با دهه سومونیون و زمین های دهه تاجیکان چورکوه و سمرقندک قرقیزستان در نظر است که عوض کرده شوند. سامعین ارجمند، شرح جمع‌بستی خبرهای هفته را مستقیما از استودیو مرکزی رادیو موجیر شنیدید. با ما بودن را فراموش نکنید. سلامت باشید.